An stop Cill Chainnigh le ruúthar An Clár le cenis na hhéir na bhaint amach le cúpla bliana nuas. An éireocht le Brian Lohan agus An Clár tatar chlí na cuite chlí. Bhí dáithí do mór agus Cail King in inis den ceann seo. Ón Murphy iomlán mór. Cheire Radam réaltóg fachta geisiúd. Agus Adrian Mullen inis siar. Agus tucha siad an áil chomh le David Blanchfield. Blanchfield inis a féchanta Jonas Brice sin ceann mór fada. Agus a bhfuil sé crain tá go dainn sin freagra an bhathair fad ag David Blanchfield. Gáilúmtí diaag idir na scór an son ó Cill Chainnigh an Council buailte agus an Council buailte go húntaach ar fad ag David Fitzgerald. As na tosathe háise ag TJ hágrám leis an máide mátá isteach an stúil a chearcail an Council buailte agus sin anna scór fórne. Cill Chainnigh agus a bhéló son ach scór a tastáilháin Council buailte Paddy Deegan isteach a Jonah Carnoige. Díatach sahabh dain séarach fós an ardaló cé thucaigh ar bara leis an ceannáidethe son há Conor Clary in Sonnystig, há Cian Kenny stig an. Adam Hogan agus é nach ráscar in the Clibbert. Há sé an sonna Cian Kenny sin pís a breach caide skill caide an son ó Cian Kelly. Fúdi inis leis an bocamach agus anna gháil ar fad an son. Há sé ag Paddy Deegan an ceann buailte ag Paddy an Council. Well, sin pointe anna bhreá ar fad há na pointí a tacht go tubh go te agus go tap blocálta an son hir há Shane Murphy an Council suas clíán anna gheas ar fad Paddy Deegan inis an captain Saul go lár na parke agus an son bhí John Donnelly agus well bíún farsan. Okay, thucaigh ar bara leis na chláraínig an baiste agus siar chomh fada le Paul Flanagan. Paul ceann fíorsceoch an son Saul há Keith Smith Keith a gúmpú slí bháin slí eile há Bertá dhéachant leis an seileh cimáta hiige go mátá agus an Council buailte go halínta Harris an trasnáin. Tá sé ar leis agus níos compórdaí a rís bhí únar an nach bhuair sé na gá cín roimh seo. Sé an mór inis le pas eile trasna isteach a Joid McCarthy há sé fachta géadna há sé seo dain séireachtas na chláraínig sin raspar díoreacht an son ó David Fitzgerald agus anna hábháil ar fad ó Owen Murphy agus well ní henathe é duine dus na báidóirí is fearr há gimmart an chluiche ó bheith láthir. Gan dát ag an ón céine go háirithe le Owen Murphy sa cúil inis mar sin Diarmaid Ryan isteach chomh fada le David Fitzgerald. Chief Wint anna bhrá fachtag David há spás an sothige chun túirt fé ceann eile agus sin pointe anna bhrá ar fad. John Donnelly chun na Council na fiocas suas. Siar chomh fada le Timmy Clifford le bhlacáil mátá agus inis ag TJ há spás ag TJ rud a bhíon dain séireach a dul muoín an fas siar chomh fada le John Donnelly agus well há John Donnelly go mar go nútáiltá haine séisteach. Se chuúin inis Sean Rinn an chosinte son siar chomh fada an son leis Shane Meehan agus in an na dála Diarmaid Ryan a tuairt fé agus sin pointe anna bhrá ar fad agus é bin buile marathe na muice. Pointe allmhór an siod an Clár. Spás fight ag Diarmaid Ryan agus péáit ón an lína seaca chuig féin is féidir leis pointáil agus bhíon ceann sin aníos go dó bhí anna chuid fós ann. Gá faointe idir na fórne 10 second focus an ann há sé Peter Duggan dus na chláraínig sin ceann díobhain mór ar fad well há na pointí atach an Council bhuala íseal an Council ádaige an Council buailte íseal déach sa bheith an séireach fós éach dó chuine go duine agus a dó dearnach séitethe ag James Owens agus well é buaite ag an bhar an baile ag na chláraíneach. Leach na himmarthe David Fitzgerald. Thanks, I'm 50. I'm Conor. David, on a personal level, you must have been very happy with your own performance today. Not really. Like Conor alluded to, we were delighted with the work rate of the 6 forwards and all the subs that came in. I just happened to be on the end of a few scores, but we weren't letting anything out easy. I suppose at half time
Kilkenny kind of ate us on breaking ball up on the half-forward line, so that was something we tried to work on in the second half. And Peter, Rog, Edo, all the boys, they really put the shoulder to wheel, so happy from that regard.